Marhaban ya Ramadan ya salam. Marhaban ya Ramadan ya salam. Marhaban ya. Yo alas pineran. Kupin gue nyanjing. Tatok ini. Wah, telepon nih. Yo alas diangkat-angkat. Alah kok ora nek sing telepon. Keri, ki anak wong nelpon iki. Oh alah, mbak ini bosku sing nelpon. Kena. Halo. Halo bos, apa? Nang ngendi wae? Aku nek omah, Bos. Renia nang markas. Apa kok nek markas? Ayo tak jek nyopet. Nang markas yo. Yo ke OTW. Bos, apa bos? Kok ini dong? Ya. Nyopet apa? Ya nyopet uang. Masa nyopet duit? Gue tak tugas deh, gue duit uang ya. Oh siap bos. OTW bos. Ya le. Oh ya, titik lah titik. Mandek. Siapa bang? Demon di gondrena cepet. Randuwe duit. Entah randuwe duit. Alah ngapusi. Jojo. Aku nangis. Aku soleh duit. Ndi? Iki lho. Yo alah 2000 yo apa? Gue anak buah ratus. Dene. Bos, acarane opo? Ngising. Copet neh ra kok ngising. Wis mulai mana? Yo. Nah. Halo telur-telur, jangan lupa klik tombol lonceng dan subscribe. Kudu kok subscribe. Apa? Subscribe. Subscribe. Apa? Subscribe. Walah, ya wis nek ngono. Jangan lupa klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya biar kalian tidak ketinggalan video dari saya Arsi Jawa Tulen. Oke? Dah. Tiga. Keri, ki anak wong nelpon iki. Tiga. Tiga. Apa bos? Tiga. Bos. Tiga. Dua. Tiga. Alah ngapusi.
2, 3.